Batang ars ngi shwa ka jinglek gi pajba sha ki polling station ban tap vote ban jit ya gi nong mikmat pajba ban pha sha district council ukertong ikon election MDC ka seng VPP na umroi constituency uba is nei hing ulabu da jingkerpat bat kentu ya ki pajba anjong ko umroi constituency ban nombakla ban jit ya ki nong mikmat ban bha kalawai jong ki khon ki kti Porlok long song hagan ni sting ski wamenta nga kum kertong jongka Voice of the People Party nakanega umroi consistency bi ki jongi ngawan ban kerpat rit akhmat jongpi kinong song bi jongka umroi consistency barok gawai samla kan thei ki salma chanrang ki riurang ba ki longkmi ki longkpa bapin ailem ke jingkersan yang akum kotong jongka Voice of the People Party simbol ke jongpra papin yasno alam ke ketiga mon nak benta ke parti ke bijungi kabadon ke thong nak benta banwan ra ya jingkala unta nak kaleng junga kertong daga mensim ke basngurit daga mensim ke basokhya ngawan mendu ke jingkerpat akhmar ke buram ke basbun ke jupi kinong sungstong baro ya bapin ailem ke jingkersan bahaka arpu itrik bapin village film station ban ai ke jingkersan ya ke parti bapin son haka sharp ke jongpra kunta akan tu ipi kinong sungstong bapin bulem haka jingduai nak benta jongka parti VPP batru nak benta jonga o candidate jongka ka parti kabangin poi syaka jingjob bat ondangina poi jingjob ru bangin yo sisa bantrei ban syakri nam ta ka imlang kasalang nam ta ka jingdon kam haki snong kithau khamtam hakabadei bat ke kam jongka district council kaban page nam ta ka baha kamyan batru khamtam kadega jaka kaba don kam kerpang nak benta jongi u khasi ukhara baru ngakum kertong jongka Voice of the People Party daga jing sorit sa sinpat ngakwa bang kerpat ipi ginong songsnong bang nokam banlong kita ginong songsnong ki baklan ha gajim mutpakhat bangimdei bangop ha kano kono gajing sha penbi namar hakum gini giski POE bakala juja nakawai kapor sa kawai kapor nakawai election sa kawai election bakinong songsnong jungi hakum gani kapor ngingop hagi babun gajing pisoy khamtam haga bor jong kapisa kaba kini ki political party ki persang ke banrung ha ki thriwing jongi banwan ai kano ke jirap tang haswa election kumtang kerpat ipi no songsnong banginong kamolong ki briu ki pastan inong songsnong ki pastan banjit ya kino yalam kaba ngikum ke Voice of the People Party ikwa ban ngithrang sisa banra ya kata kasin shar ka khadar ka bukhoj ka bersuba kai ke bang kwa manang kalong balda pila penjob yang hakane ka MDC ke pemerintah nakane ke parti ke bi jongi ka thong kalong bangin pendep ya ka ke ba ka parti ka dep kular ya kinong songsnong baro bangin pendep ya ka ke ba ngila kular shapi pajba kunta kermen scam ba haka arpu trik nginom ya bakla ya ka ban kersan ngane ke parti ka ba phi kersan ngane ke parti kalong ba phi ai ya kata kalawe kabasai kalawai kepada jingkermen kalawai kepada jingkermen jing sultanat nak benta kalawai ki kun samla kenthai chenrang der mata kadau kerpat epi kinong sonsai sinpat pin kemaulem hak jing doai nam ta junga kum kertong bat nak benta ke parti bak kite gine lam jungi kin yo apreng kemet bukoi bakhya te ngamdan de wi pat kentin man ong pi sai sinpat kemaulem yanga hak jing doai te hakane ke por ngai khubei pi baro khubei shibun haupra parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi phonsha karo water supply ngin penpoi ke ke bakhoj ke babang bat ke basinyam phun hau number khendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai phun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise kini kide kikor komputer kiba internet bador badar
ni di Hajan Jongpi hangne hadukan jongi Hanongpo Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera ka basispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway lai arnot sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo lai wei kendai ndru iwe arnyo lai